dukomeje kukwifuriza kugira ibihe byiza cyane aho uri hose ku isi. Akaba rero feto y'ibintu bya Lionel Messi irakomeje. Kare twasize ku nkuru iheruka twari tugeze aho yagumye muri hoteli, abantu bavugaga ko ashobora kuza kuba nta n'inama ihari iri bube, ariko inama byarangiye ibaye. Byagenze bite rero sasa? Kurikira ahangaha. George Messi yabanje gufata umwanya aguma muri biro ye kuri la hoteli yararimo. Yaje kuhava ajyana na Rodrigo umuhungu we muri resitora y'abataliyani akunda cyane iherereye ahitwa Saria, ni resitora yitwa La Focaccia d'Antegori. Aho niho yafashe icyo kurya amara isahani igice. Yahavuye ajya kubonana na Bartomeu. Inama rero ikaba yarangiye yabaye, bakaba bageze mu nama. Hari Jose Maria Bartomeu yarari kumwe n'umumanager witwa Javier Bordas. Papa wa Messi, George Messi, yarari kumwe na Rodrigo umuhungu we ndetse na George Pekul akaba ari umwavoka. Umva ko inama yarimo abantu batanu. Jose Maria Bartomeu akaba yabwiye aba bagabo kuri kote ya Messi, yabamenyesheje yuko Messi afite kontra kugeza 2021, abamenyesha ko afite clause ya miliyoni 700 z'amayero atagomba gusohoka aya mafaranga atishyuwe. Akomeza kubwira Papa Lionel Messi ko ashaka ko Messi ahaguma kandi akinjira neza muri projet ya Ronald Koeman. Anabamenyesha yuko atanegosiya icyitwa isohoka rya Messi muri Barcelona, hanyuma kandi abamenyesha yuko ashaka ko Messi yongera amasezerano y'imyaka 2. Afunga ibitabo bye ategereje icyo Papa Messi agomba kuvuga. Papa Messi akaba yahagurutse yibutsa abahagarariye Barcelona yuko umuhungu we afite gusesa amasezerano n'ikipe ya Barcelona nk'uko yabigaragaje muri biro fax yabohereje ku munsi wo kwa kabiri. Babwiye ko ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatandatu, igihe bari bahawe cy'uko bagomba kubivuga mbere y'iyo tariki ikaba yararenze. Yavuze yuko sezo yarangiye ikererewe mu kwezi kwa 8, bibuha uburenganzira bwo kuba baratanze ubusabe bwabo mu kwezi kwa 8 kuko sezo aribwo yarangiye. Impande zombi rero bikaba byarangiye zitumvikanye, hanyuma bazakomeza kuganira mu minsi iza. Ariko hagati aho ngaho Messi aracyari umukinnyi w'ikipe ya Barcelona. Messi kandi akaba atiteguye gusubira mu myitozo n'ikipe ya FC Barcelona. Akaba rero dutegereje kuzareba ikiva muri ibi bintu. Messi ntashaka gusubira mu myitozo, Barcelona ntishaka kumugurisha. Ijambo ryaho bahagaze ngaho ho rigeze. Hanyuma ikindi cyaje kwiyongeraho ni kuri kamera za Cadena Ser mu kanya gatoya cyane hafi y'urugo rwa George Messi hakaba haje imodoka ya Jose Maria Bartomeu itwawe n'umuhungu wa Jose Maria Bartomeu. Inyuma mu birahure icyagaragaraga hari harimo umukobwa cyangwa se umudamu. Ntago hasobanutse neza icyabaye aho ngaho, icyaje gitumye imodoka iza aho ngaho hafi y'urugo rwa George Messi. Gusa feto iracyakomeje. Messi ni umukinnyi w'ikipe ya Barcelona. Messi ntashaka kwitabira ibya Barcelona. Messi dutegereje kureba uburyo ibintu bizagenda. Reka tukurebe rero mu gitondo ibinyamakuru bize kuza kuba bitubwira. Les amis, bagire ibihe byiza cyane.